Na Schadski jednoglasno prilapeni zviti o roboti i finansijni zviti Nacionalного совіту, Новинської даватейної установи «Руске слово», Руського народного театру Петро Різниджа дядя і Заводу за культуру Vojvođanskih Rusnacoh za 2013 rok. Členi Nacionalного совіту še najdluže zatrimali na prinošenju odluki o ponukanju za zajednické predavanje kvartelja u Novim Sadze. Ukazala še nahoda teraz, že by sme jedno so súvlastníkami, ktorí našli zeli druhú polovku za kvartelj, ktorý mi vysudzeli od Evi Baranovej, še našel kúpec, že by sme to ti penježi unapriameli za šedzisko Nacionalного совіту. Už teraz postoja veci opciji, od toho zaviši, že keľo sredstva dostaneme od predavanja kvartelja i od toho, že jaki še bude tu ponúkať dilovni prostor, napravimo jednu ipak širšu rozvárku, nielen so členami Nacionalного совіту, ale takoz i u našej javnosti, že dzebi i u ktorým napriame rišovac šedzisko Nacionalного совіту. Nadpatrujući odbor sugerovao, že bi še zvekšali finansijni sredstva našim studentom i školjarom, a predložene, že bi Nacionalni sovit i do predškolskih ustanovog uvedol odredzenu stimulaciju, že bi še dzeci u Kocure i Đurđove opredzeljovali upisovače do ruskih odzeljenjoh.